Shalom, salam melambi, salam akaboro, lako kita mintu tosang petayanan lan puang Yesu. Mai komi, tati mangikur semanga atarandei pole paraya. Belanna, tontong piki malaga-alaga saya lako melambi totemo. Tanggala 22 bulan karua, tahun 2020 na apa. Umpo parandangan katuan ta, lata bahasa siala tananung tudio nakadanna. Apa dolo demetota palaku pak tunduan tamas sambayang. O ambek ki dahu suruga dipudi sia di pakalabi tu diona sangammi. Mak aku resemanga kan mak pulai paraya. Bilana tontong banget tua masemi mempayan lalu mintu agan katuan ki. Milambi to temo laki bahasa sia laki nannung tu diona kadanmi. Hiranuan o puang mak dioren komi lako pantan si misak-misaki. Den opa na ya tu kadammi tontong mendadi sulo marorongan lalu mintu agan katuanki. Pak adai pagari salah budangki o puang lan puangki puang Yesu yang mo puang pelak bak sundun lako kami mi taummi. Amin. Ia tu Pak Basanta dia lalam mai Pak Pudian 57 ayat misa saya lako 92. Nakua tu kadan na puang rapa tu penanta lan kama parisan kita posandei tu puang matua. Lulakona pangala sengo unturu baenan sengo dan di balak-balai tupak pudian na Daud. Misa ianan ballo ton namalai dio mai olona Saul an namale tamalo oko. Katuru-turuina o puang matua, katuru-turuina. Belan na mati kalemi nani mentilindung di atangku. Ondong pi diong to ongan panikmi kuni mentilindung. Saya lakolendu malolo teka sanggangan. Meongli na lako puang matua puang patodoranna. Lako puang matua tu sundunan na mintu apa. Ialah songlo pak tunduan dau mai suruga sia ulendo kanna. Sia kasiri tau lulu una. Puang matua la songlo kamasokananna sia kamanaparanna. Sumpan dan na tanga panggega na paritanga ba atu pira-pira singa. Ia mau tuto duku api kasanggangan tumati maarupa tau susi doke sia tinaran tuisinna sia lilana susi la abo mataran. Pamatande itu kalemi daona lulangi puang matua. Sangapoi anna samoi lino tu kamala birammi. Na patanan ni bunde tau ia tomai tu penteng kaku. Nani umparanggang penangku. Na bo-boko dio to lalangku tu patuang. Apa ia kalena to bangarokko. Rapa atu penangku o puang matua. Inang rapa atu penangku. Lame nanina sia kendek pak pudian. Milikko penangku. Milikkomi dandi sia katapi. Laun tundan na dan nari lambe. O puang laku pudi komi dia lumintu bangsa. Sia laun kendek na pak pudian mati dio lumintu tosang petayanan. Belana ia tu kemasukanan mi sumpu langan langi. Sia ia tu kamarurusan mi tutun dao masaliuna.
pamatande tu kalemi daona lu langi o puang matua sangapoi anna ussamboi lino tu kamala biranmi. Amin. Ia tu latanannung solanasang situru pa basanta melambi to temo situru renungan harian toraya tanggal 22 bulan Karua tahun 2020 na apa ya mutu na pembuloi puang Tuhan yang membela ia ke dipelalan ni te kadanna toma apudi lante pa basanta manasalendu umasangan na tukatuan na tingayoi ia tu tong kabiri sia morai umpatei sangat tinti to singa tulendu metakuranna umpadukwa pikasanggangan ia tu isinna susi doke sia tinarang mataran tulilana butung labo den raka kasalanna tu toma apudi tae raka kadakian na pogau sanga dinari kama birisanna Saul lako kalena belanna pussakatongan tu toma apudi saya lako butung lamoro mo tu kapatongananna apa tontong sia mengkilala kumua tae annala unneloran ni puang lasanggang ya motolan aya ama penduan napa manassa tu pengkamoyana lako puang situang nakanapai kumua puang atula untundui sia umpasundun ni tumintu napa ya moto belan nalang tukutongan lan kamas sorongan nalako puang anna urungan ni muyan na talimbungi uwalinna apa tontong maatan siarapa atau penanna maletongan tipa sirri tutoma apudi dolu buntu sia membuni lan loko belanna naula manuk kualinna apa belanna kekuasaan na puang tu ungkulambu tarunoi saya kota elalanna tu tong kabiri lau sanggangi tu katuan sunu selanasang lampung Yesu pembudaki untingayoi temai nakabiri tau lako kaleta belanna umpana ata aki katonganan buda tau pawali-bali lako temai kameluan di pokada sia di panata apa tae annaladen sosok pena sia tangla nakamummu ki itulo la tontong mendadi saabi katonganan na puang kanapai kumua puang la pembuloiki dia memintu uwalinta. Amin. Ta tole masambayang. Kitole tukku mak kursemanga mak pole paraya mati batang kalemi o puang. Belan namangka kami bendo wattu melo wattu sangat tu. Kina imbasa itu diona kadami. Iranuan o puang. Nah iya tu kadami. Pasake anna tontong mendadi sulu marorongan lako pantan kami si misak-misaki. Ulalangan ni tekatuangki waktu ki patulako. Uambe lan suruga. Kisorong mati kalemi tu diona katuangki. Tontong komi umpasitoyangan kan ni dia mai rupa-rupa saki. Rupa-rupa petoba. Rupa-rupa pemeagan umparanggang kapatongananki.
na puang apa nama sallo mura tontong urrendengkan nila ko lalan katonganan mi o puang di pudi di pekala abi tu dio nasangammi anna patalo tu parantami lan telino susido suruga lan puang ki puang Yesu ia mu puang pela apa sundun lako kami kinai rampo mati kalemi o puang. Amin. Ramporan dana tu pak nanunganta melambi totemo anna mamasena mera puang Yesu pak kaborona puang pena masallo tontong empasake ki solanasang